Alright, ngikubingelele ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntanasekhaya awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i-video sifakayo sikubhekela ke nje ama transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs ke engena njengamanje ekuthiwa ke umqeqeshi wamaZulu FC uArthur Zwane ekuthiwa ke engathi ke kunomdlali amfunayo laphana ke kuona ke amakhosi iKaizer Chiefs kubiwa ukuthi ke uArthur Zwane ufuna ke laphana ke umdlali laphana ke uManqoba ozomena ogijima kuyona ke iKaizer Chiefs laphana ke esigabeni esiphansi kwi-MDC impela ke uArthur Zwane kuthiwa ke useyifakile i-request yokuthi ke iKaizer Chiefs imdayisele lo mdlali okanye imboleke laphana ke uManqoba ozomena sekusekuthelile ke iKaizer Chiefs ngabe ke iyavuma yini nalo mdlali ke iyona updates nje encane engiyiphethe ke njengamanje like i-video subscribe kwi-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela kama transfer news kuyona ke iBetway Premiership okwamanje ke i-video ethu ke sibambe la nisale kahle.